Kardom pini abangso channel along penili puthot nali tumulong kas pu alam the puthak le chithanang pu sinili la so channel pan keba pasi what is kas pu pi phansi pudam kas pu lo tang te jati pu phansi ki pudam jati pu phan pasi kas pu along alang tum ket plian bhag pon lo isi bangga Brahmin, isi bangke Kshatriya, lapen aku isona bangke Wisya pula, ampen lasa bangke Sudra pula. Lasi son pli ando, lasi laso puthak si cingki je thanang pu, nali tumpen, bangso channel lo. Lasi ni tum karbiang lo halam je than pig lo, kedam tang election komasi ke hai kerem hai puthak tan tum je than et lo, lapen ang tanalam si pini nang litum long asap so hitum nang litum pen cingki thanang pu kiche mane keng sang aso tum je than high caste low caste la hai puthak alang tum je thanam o la si caste system alang tum hindu lo la si caste system along son kan do la li apomoni li na paklang ponet lo son pli la lo la si alang tum sopen sudro walong bang sudro tum phan helo lang litum kahijim nai lo la pen kasaur nai le alang tum keng sang so tum kas salong hai kas lokas pu che thak et pen afi la lokas tum phan bang lang selet o ba kijim o la son la je la si la so pu thak nili nali tum phan pading chet po asap o history pen le che than pon lo nang kas pu nang ke plang la so pu thak ba la so pen ko son pen si ke cheng pon lo la so puthak pen ni le sap so pading pon chet po history pen kas pu ke cheng la bang ke aron la so kas aron kaselam la bang ke maharasi manu si kas system aron bang ke selam pon lo la pena kitab amen sitame manuskriti pu si amen ir pon lo asi la so manuskriti pu along pen sitame alang litum Brahmin Kshatriya Visa lapen Sudra alang tum hala su sitame mention pon lo paklang pon lo la si hala aron kita balong sitame iting si acap tara bang ke meu alang tum ke claim ke dama mo koson pen ma lalo lapen bia daru la hai puthak sitame la kachubuche la son puthak sitame mention pon lapen kithi ke jang alang litum phan tirim teram ji ma chikimu poneng ma hala suta me alang tum mention pon lapen ke claim ke dam bihabe par sita me la sopu thak sita me alang tum mention pon lalo lasi hala manuskriti along dak kabhak pon ateng pen langdam pulotang te bamun atum aphan isi ke chethan pon alang tum kategori kibi pon mane ke chethan pon ateng pen pulotang te brahmin atum bang ke advice lapen kacethan lapen bang phan gian ki pi pusitamit hekchet lapen alang tung kabuji lapen brahmin ku tumbang ke ingthir o lapen muni tumbang ke than pusitamit bojai dak lapen jat alam le than pusitame alang tum gian alam than o lapen bojai o pusi alang tum mention pon alang li tumhan hala so dim long si bi pon lo guru lagele ke teachers ba la so dim long si alang tum phan si bi pon kok lo la son thak thak son si Kshatriya putumbang ke ajat asai akam le claim pusutame chat o lapen jakong akam pusutame alang litum jat asai le toy pusuta patang et jala puson la sialang litum phan isi mention pon lo alang tum phan bang richo lapen alang me thang tum isi soldiers mante ron apin po jala puson si alang me thang tum phan Kshatriya tum phan bang ke jong pon lo la sia ko aphi ko bang thulo Wisya latung bangke bangadet pen bihabi par punon hisab kitab punon lapen tangka poisa put sitame latung bangke rimvet bivet lapen hisab pusitame latung ang dengang hoy koson ma halatung ateng pen ka solai ning sitame latung solai pon tek lapen ke latung pachilut pon pe tangka pen sita jet asai bihabi par le claim pon sitame laso hisab ateng pen alang tum palong wet lapen halaso pen ke claim ke dam pusita me alang tum phan
thang a comprehension ave lasi alang tum phan bangke laso dim pen mention pon lo la bangke alang tuma adim long jopon lo la bangke business ana tu bang selang litum phan bang jong pon det lo la pen isi bangke la lo akidusi la bangke sudra pula sudro bangke la ke akang dai nai aphan siki pudam lo hala tum la sudro phan ke jok pon bangke la ke la son lo sudro tum bangke reset pu bai kali la tum bangke hala malik thanang kri pu aya la tum bang phan bangke pu sipu jat asai le claim pu su tame toinang kri la pen alang tum la so kam jong si pen ata claim ning ba la so sai si claim pa chu nei pu su tame alang litum aning chibi pu bang re chetine de titi pu sipu la si alang litum phan bang halasu adimulong si jok pon lo alang litum phan bang ke la bang ke footpath ka sapha la pen bang ke keter la he hormu ka pas kasur hormu la so ka sapha jo la so adimulong si mane labor ba isi workers hisab son se alang mithang tum phan la so sudro po bang ke jok pon la long si jok pon det la lo la si picture alang tum paklang pon lo la so manuskriti po kitab long manuskriti po kitab long men la kitab mane la so kitab long ise picture paklang pon do brahmin potom amhang nang ke thek la bang ke brahma phuben si nang ke tet po si hadak a picture long paklang pon manuskriti po kitab long la pen khetria potom phan bang ke hadak picture long paklang pon bang brahma phang long besem hang ke thek pusi khetria tum phan ke hadak ka paklang pon la pen visha potom phan bang ke la bang ke brahma akeng tham pen sinang ketet pus hadak ka paklang pon la pen adusi la bang ke sudro po sudro bang ke la ke brahma akeng pak along pensi la tum nang ketet ba hadak pensi nang ke plang pusi hadak picture long paklang pon la sila lo la si manuskriti pu mahar manu ketok la arona tang la so munit atuma phan ki claim ke dam ninga sai halat so akita bolong aron along paklang pon dolo ke chenga chapter pe na bang ke miulo setame aphian bang ke sudro potoma along phan bang kip mention pon bang chok pon pedet la lo asi la bang ke hala tumu pot si nili nang mention pon lo la si aphi pen wang bom lo la so hindu I state long an bang ke la so hala britishers tum barichu do bom husu tame la so rona teng ben si sulibom lo manuskriti po la maharasi manu ketok arona teng ben si hala so constitution a teng ben si la tum sulibom lo si tame api british tum do bom husu tame la so aron si hindu I state long an ki sulibom la so no jo lama bang ke masi hala so manuskriti po akita balong ketok lang clear lo Bhimram Ambedkar po bang sitame jati asuk mane sudro tumhan kerai kom lapuson hada kamenson pon abedet la sinili nangli tumhan asap so reaction na videos nili nangli tumhan paklang pon po sudro po tumhan pipo si kerai kodak si kerai kom abedet mala si picture ban sinili na paklang pon po lang den के 78 से 81 तक के श्लोक में कहा गया है कि शूद्र एजुकेशन रिसीव करने के लिए अनफिट हैं। अपर वर्ण को शूद्रस को कोई एजुकेशन या एडवाइस नहीं देनी चाहिए। शूद्रस को कानून और कोड्स जानने की कोई जरूरत नहीं है और न ही इन्हें सिखाना चाहिए। इस नियम को तोड़ने वाले हेल में जाएंगे। इसके अलावा 8वें अध्याय में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को सपोर्ट करने वाले बहुत से श्लोकास हैं, जैसे कि 20वें श्लोक में लिखा गया है कि एक ब्राह्मण जो सिर्फ जन्म से ही ब्राह्मण है, यानी कि उसने ना तो वेदास को पढ़ा है और ना ही उसमें दिए गए किसी काम को किया है, अगर राजा चाहे तो ऐसा ब्राह्मण भी उसके लिए लॉ को इंटरप्रेट कर सकता है, यानी जज बन सकता है। लेकिन एक शूद्र भले ही वो कितना भी ज्ञानी हो, ऐसा कभी नहीं कर सकता। श्लोक नंबर 270 में दिया है कि अगर कोई शूद्र ट्वाइस बॉर्न यानी कि किसी अपर कास्ट वाले की इंसल्ट करता है तो उसकी जबान काट लेनी चाहिए, क्योंकि वो लो ओरिजिन का है।
अगले ही श्लोक में लिखा है कि अगर वो अपर कास्ट के किसी व्यक्ति का नाम और कास्ट बिना रिस्पेक्ट के मेंशन करता है तो उसके मुंह में 10 अंगुल लंबा आयरन नेल गरम करके डाल देना चाहिए। एक श्लोक कहता है कि अगर कोई शूद्र एरोगेंटली ब्राह्मण को धर्म सिखाने की भूल करता है तो राजा को उसके मुंह और कान में गरम तेल डाल देना चाहिए। इसी तरह के बहुत से श्लोकों के द्वारा मनुस्मृति में ब्राह्मण्स की सुप्रेमेसी और शूद्रस की इंफीरियॉरिटी को एम्फेसाइज किया गया है। lasi nang litum thek pon long lo lasi sudro potom phan bang thang akarai ko ma vedet halaso manuskriti po kitab along lasi sudro potom phan bang ke mondir along pusita me alang tum chordom dun long le hindu pusita lapen lang pusita me sogdam long le brahmin alang tu long sita me ba kshatriya to malang tu long ba Wisya tomalang tulong si tamelang tum sudro potom along pelotang te hadak lang ta jundam long le arnam tardom long le pajak sudro tum phan bangke jalaposon lasi 1925 ahut bang an mangla tum ta isi Bhimram Ambedkar penari sang hut tum bang cepeng ben si laso arili bang la tum 1925 hut bang ke claim det la mahat podim long bang Maharashtra Satyagraha haladak pined andolon dolo laso andolon long placard sitame outcry le sitame laso arili dode aprang brahmin tumbang laso program kapat dolong le deji po phan British atuma police atumhang complaination pidam lo lapen stay order sitame pidel lo muti sitame alang tung men pine paklang pondel lo Lasilason ka badha dun do ulo hala so ayar hut bang sitame lasu 25 December hut bang kalang litum protest bang pang cheng delo lapen hala manuskriti po kitab sitame latum hala su hut amat se resolution ended lo lapen hala su akitab sitame hala su si miplong dut lo pu ketek pon long ba lasu akitab long pen kapur hiplir pen alangli Bhimram Ambedkar sitame alangli lason si mention pon lo je hadak khai su tumhang kerai kom ave lapen laso kita pen abangke suliun i pusia lang tum manuskriti kitab abangke 1925 aningkan December chiklo bangke alangli tum mi print dulop plong dut lo lalo je lasi laso puthak si nili acar alam sitame nangli tumolong laso kit alam the puthak kas bu puthak kupilo lasi chingki che thanang pu lasi a history sitame nili nang than pon lo lapen a reaction video sitame sudro tum phan kachenek bak kichok che copy pensi alang tum phan mention pon ma lasi kichok che kapaklang pon dokok ma lasi sudro tum phan na puthak videos pen nili nang paklang pon lo Asila so puthak si kas pu puthak klar dak pen chini naing pu si nangli tum pen chingki che thanang pu lasi nili pitihek pon lan ni si nili lam the pan sing ton kolo kardong